Udokotela ke lokhulumako I suppose so ngoba ngithole lokho bekufika udokotela. Uthi sesisebenza njengemkhobo. Ngiyakwathi lekumele ngikunike kona. Kodwa ngeke ngikunike ngoba uhulumende akakufaki. Uyenca ke uthi kufa abantu lebe kungakameli ukuthi bafe. EmaSwati. Indabeni lapha nisethuka nithi lushintsho alifuneki. Kodwa niloyo ngibani eMaSwati? Ngiyabuda bantu bamake. Udokotela lokhulumako. Akasikho emalunga bahlanganisa iportfolio yaka health abakasho ukuthi bedekto ukucela khuphulelwa imali. Bathi siyakwathi lekumele sikwendele eMaSwati kuze angafi. Ayafa ngebunengi phambi kwethu. Sitokucela parliamente yini le ningasendela yona kunangihulumende na. Inkinga kulo uhulumende lo ndawuphinza kunana kulokho kuthiwa ifunduze report yabhadalelwa ngeMaSwati lucwaninga ukuthi sifapi yaphuma ireport lekhomba ukuthi bobani labeba le mali size sife. Uyayati Russell, uyayati Mathebula, inemagama abantu lekumele ukuthi bawothi ihlunga ukuthi akusimi lobulala eMaSwati kude loboshwa kayithathwa. Sinye sizathu bahamba phambili kwethula entethulo makiwe emaganweni labo bantu. Bahamba phambili makwethulwa ithulo kuyothengwa emateki elusekwano labo bantu. Sibulawa yiregime bangani benkosi. Le mali bagcina bawokhushina bukhosi. Liphilisi linye akuphume bukhosi ekuhambeni kwahulumende weMaSwati. Bukhosi bude inhlitiyo sibhuku sodwa. That's why we say Mswati must fall. Tinkhundla must fall. Masithi tinkhundla must fall. Asisho letakhiwo tasesiphofaneni. Sisho le system. Ngoba abantu abakwati ukuthi ehlukanisa leti. Masithi Mswati must fall akamukwe mandla. Malungeswa le imama nithi Mswati must fall ni correct. According to mzabalazo wethu nise order. Mswati must fall. Mangithi Mswati must fall akamukwe mandla. Kuwa ususwa emandlene mandla ayamonisa ubulala sive. Tinkhundla must fall. Le system yeku appointa. Le system yekuba juwa lokunye sikwende sibayeni sinyathele eMaSwati lesinye sikwenda kaLozitha. That is the tinkhundla dual system. It must fall. Sichamuka ngale ya route lesichamuka ngayo but siconze ukutheni the system must fall. By Mswati must fall we don't mean the person. We mean the monarch inemandla lamanenge ngoba wafa Mswati kutasiqalo. Kwangabi nelunjinjo akakawi Mswati. Mswati akana ukuwa ngekufa. Mswati utawukuwa ngekuthi kuwe le system. Ngoba kufa kwaMswati ashiye le system. Siqalo will wear the boots and do the same. Ayikawi system khathi kufa Mswati. Iwe system khathi regime noma monarchy iluza emandla. The question lesikiyo is about the power in the regime. It's not about the person Maswati. These are things lesingathandi ukuthi explain ongemalanga. But because of lokho kwendekile ngithi angibohle ngichacha. Sifa kanje it is because of the power that is in the regime, that is in the monarch. Kungako sithi it must fall. We will see how far down it falls. It might fall to the level of being a constitutional monarch. It might also fall to the level of being a zero. Uyawubona abantu ukuthi ima ku constitutional noma ima ku zero but lokusalako it must fall. So bengithi anginikhazele ke Maswati ukuthi sifa kangakanani la sibhedlela. Yini nani lesendekile. Ayingene kanjena ke ngokwena. Bengidawuchaza lapha but bothabiso basakhela umfanekiso batawufaka kulamanye amalanga. Kunalomnye amake lokuthiwa abayothenga ingulube. Ingulube afuna ukuyifaka ehokweni yangangena. Wacela inja yakhe ukuthi ayiluma ingulube. Inja yala kuluma ingulube.
wacela uMzaca beka into le animation lo bika la ekuthena ingene ngokwena yathi nje ingafuni kuluma uMzaca ungafuni kushaya inja umlilo ungafuni ushisa uMzaca emanti angafuni icima umlilo inkomo ingafuni kunathe emanti whichever the way le ndlela kwakwenteka ngakhona wathi kwenteka lokho Maswati what's happening here wathi kwenteka lokho kwagcina iqalekile le process lokunye kwathi kumele kuyotrapha lokunye uMzaca waya ngamatubane enjeni or whatever way inja yagcina ilume ingulube yagcina ingene ngekhathi ehokweni. That is the issue lethi operation itongene ehokweni. What must be done now? Sitawufika ku democracy. That's the statement. Sitawufika ku democracy. Itawungene ehokweni. Mswati will have to feel the pressure agcineni and submit to the will of the people. I'm simplifying. Where are we now? Wonke muntu akahamba ogalela. Nyalo ugalela buqopho, ugalela ndvuna yenkundla, mawufika ke ku-MP ugadla kakhulu. Noma ngabe ugadla ngediplomacy, ugadla kakhulu, ugadlela ukuthi akayoblasta speaker. Ublastela ukuthi akawufuqa ngekhathi. Awukaqedi ke mawuyifuqa ngala. Sisata ufuqa nala ngaphandle. Kodwa kwanyalo indulela itafuleni, galela qopho, ugalele ndvuna yenkundla ugalele kakhulu MP akahambe ayokhuluma liqiniso afike athi no to the 5.2 billion. That is the clarion call for now, or that is the step on the program for now. Kutawenda ini lokuthi fail le bill labanye bathi ngeke ize ifail kutawudependa kulesibini salama MP ngeke kudepende kuMswati dependa kulama MP kufaila nekuphasa kwale bill akunenzaba bese kwentekile bayilontshile but uma lama MPs alaba nesibinzi we can still jack this thing iwe. Why do I say that? Sikhanyiso nababu wakhe bake baletha ibillion sango Mswati bese sathatha bese ayawuqala kulima insango eSwatini bese avumena lomnye umlungu labesuka eMelika bese baqalile basayina ama-agreements lamanenge ngangiseparlamente nga-2021 sayijeka basuka lapho bathi labalima insango kusukela uphasa lo mthetho there was that bill kusukela uphasa lo mthetho mawulima utholakala ulima insango utawufayiniswa 1 million mawutholakala uphethe insango bekufakwa nabo 10 million utawufayina nga-10 million kwenyuka ema-cost sema ngalinye nje sathi noma bangekho emthethweni kodwa labantu laba sifundiswe ngibo laba lekuthiwa balimi bemvelo. So mabe senifuna lensango ukuthi linywe commercial kulula ngoba banayo inhlangano hlanganisani balimi bemvelo oqala. Kwesibili kwakhiwa indlela kusilolonga yena tokwenda insango la akasala sebenza nebalimi bemvelo akabuye ke manje atobafundise emakhaya ukuthi kuzibe ku standard linywa kanjani njengoba nakotini simlima sonke sihambe siye jinari saba clear kibo sathi cha mlanzeni lo yayilegalizeni kodwa njengoba kotini simlima sonke akubuye kufundiswe bonke balimi bensango bayilime ke ngalesigaba salelizinga hayi ukuthi bavalwe kuthiwe bangasalimi sokulima munye watholakala munye sekwenyuka imali yabo 5 million sathi ngaleso siganga leso ukuthi nilwa nebantu hayi ukuthi nisolve iproblem ayijike nanamuhla yazi yajika. Salutha bacede akusalutha Small John ababangakukhethanga wasibambisa ekujikeni kwaleyo bill leyo eMaswati ngabe aphansi ngabe sincane semaDubai kodwa sema and we won that battle. But ayiletha ke kule parliament le ngoba ngathi nekuba weak kakhulu bathathe laba labalimisango noma ningahlala Mswati uyabuya nale bill esayikhahlela thina. You will see, you will understand why sithi lenzaba ngeyethu sonke kithi yajika leyo bill ngoba sathi ayifane nakotini sedlula futhi athi mase ifane nakotini ayedlule iprocess wela le bill ayibe clear ukuthi akahambisi raw material iya process wala lensango isuka la Swatini seyifine tuned ukuthi seyidulile yokwenda lokunene sabajeka nje ngalelo kwaze kwaba kunamuhla ngiyathi ke nje ukuthi abayibona ukuthi sebahambile bomagawugawu nabo bacede siyabuya ke kulaba siyokhahlela bonke labendinsango nina nje
lanilwele bacede nathi thela ngalabanzako uyeta kini uhulumende itawugcina ingenile ngokwena. Ngithi-ke Maswati operation ayingene ngokwena, ngicela ukuthi ugalele MP, sengiyavala galela MP ugalele ndifuna ngenkundla ngendeleni kunye kuleli viki lelidako hambani niyogcwala kugalari yasePhalamende. EPhalamende kusemthethweni ukuthi kufike Maswati ahlaye lapha eTulu abukele emalunga uma kudiscusswa indzaba lethinta sive kakhulu. There is a space lapha eTulu kuthiwa i-public gallery. Kuphela uta nje ugcoke kahle ugcwa ngendlela ogcwa ngayo uma uyawulalela emacala enkantolo. Ilapho nje lento. Number 2, umsindo nelicingo lwakho kube ku silence. That's all you need to do. Bakubute ukuthi uyapi ngiya public gallery ngiyawulalela indzaba ya 5.2 billion bill. Ngifuna kuva ukuthi MP wakithi angifuni ukuva ngamatekelo, ngifuna kumbuka laphansi makakhuluma. Maswati phathani incingo teno. Mawubona kusukuma ilunga lakho just videotape. Bangakutshela ukuthi akuvideotape wala ngamanga. Kude leyo media policy yekuthi ungayithathi ivideo lokwenta ngekhathi eParliament. That's not true. Mshuthelo uyobatshela ekhaya ukuthi usidayisile besikhona silapha eTulu simbukele usukume wavumelana nebantu wayekela ukuthi asimfuni 5.2 kodwa siyamvuma 2.2. Ngicela ke Maswati ukuthi niphelele yebo yona incane le gallery kodwa ayigcwale futhi makuhambe kahle nalapha ngaphandle egedeni akabahlede Maswati athi simelele abantu abangekhathi batawubuya batositshela ukuthi basikhombizele tithombe ukuthi wakithi bekathi afike amaphoyisa athi nihlehlene egedeni ayigcwele lapha ku-public gallery kodwa sihambi la bangakaphumula abantu abasingenele batasibuya netithombe ukuthi MP wangakithi uthi 10 kuthi ke khathi nihlethi lapha nishaya ingoma yekukholwa muhle Jesu inkosi noma nishaya ingoma yewani nisamlinze ngengoma kutawubona nina nikhulekile nihleli phansi umuntu uyabuta nihlaleleni bayeta batos reported iyakhala ingoma la gedeni bayeva ke lamalunga eParliament ukuthi hey kunabantu abalapha egedeni badlala mlabalaba badlala emakhathi ba imama yinjale ba imama ngunyoko lo nilapha egedeni kuthi le ngoma leni ihlabelako ithini kwenu lokho kodwa liphila igama sithe public gallery igcwele simela abangekhathi batasichazela simple lo laba labanga ngekhathi bahleti nemakhamera bayambuka ukuthi uzubuyelele kithi wena usidayisile sikunike yonke information MP wenu makangene apaka eParliament kuyangenwa nje nipaka uyambona nga MP wakithi mbambe ngesandla emhlonishwa wami kunjani mhlonishwa sikhona sithethe ukusekela sihlabe silapha ku gallery namhla langa lempi namhla tawumelwa eMaswati la ngekhathi nathi sisawungabi wedwana bakini bakhona batabe balapha eTulu sikugadzile mhlonishwa ukuthi usimele niyambambatha nimnike amandla njengoba emaclub hamba odlala tihlole tibakho sit up there intimidate them ngalamanye amagama if a need arise until they speak what the public wants because they know what the public wants. The public must show up. The public must up the tempo. Akungabi lula lemakhaya MP mcale kahle umncenge. Uthi ungamuva ukuthi kwanye nawe msekele. Kodwa ungamuva ukuthi uthi niyahlanya. Mchazele ke ukuthi wakhethwa ngithi la. Utawubhadala thina ngeke kubhadale wena. Utawubhadala abantu abethu ngeke kubhadale wena. 40 installments is 20 years. Lo 5.2 billion nje utawubhadalwa in 40 installments. Semi-annual installments. Kusho ukuthi ngeminyaka ababhadala kabili 20 weminyaka umntwana lona 0 utabana 20 years masiceda ukubhadala athi utabana 25 years ngoba 5 years utabe kuyilive labo labana 10 years batabe bana 35 nabo batayibhadala le mali labo labana 20 sayibhadala nabo ke labo le mali le 5.2 bill ungako ngithi ngeyena uMaswati le ngiyanthanda kakhulu Maswati esesihleti bengakacabanga ukuthi aba kuthe kangaka but ke ngikholwa ukuthi michachekile nifunzile kulokunenge ngidawuthatha likhefu ke kulamalanga lawa kukhona lengimatasatasa ngako dawukhanza ukuthi angisabi mina kakhulu kodwa ngaze ngakhumbula live la uNkulunkulu malithi Gideon Chawule linemandla hamba ngalawo mandla Maswati ngicela nihambe ngalawo mandla ningabaniki kuthula hlala nithi kwabo bavithi 10 akagcwale ama message nyalo ngeweekend abashayelwe ngalokukhulu ukudithoba
kodwa banikwe onke lama dimensions futhi abatshelwe ukuthi siyenda kuGalari site ugadza ukuthi niyasidayisa noma niyasonga nimanathi asilwi nomsebenzi wasePhusimoya awendiwe umsebenzi wasePhusimoya nga2.2 million bill kungahanjwa eParliament yeBotswana iyobuka lo la kwakhiwa khona ukuthi kwakhiwa kanjani le60 million ingahamba lapha eCape Town iyobuka lo 118 million liters lomkhulu ukuthi wakhiwa kanjani ithathe lawo bantu labakha lokho ireshape kube ngilama specs lafuna ngiSwaziland kwendiwe lokho hayi lento lesendiwa yona so ngalamafishane nje ngithi ngihambani ngalawo mandla Gideon chawu lenemandla hamba ngalawo mandla usinzise Israel Mswati machawulana amandla sukelani bahlonishwa kulesikhathi lesi chazani istory senu sibe clear ngasitwa ngiAmbrose may his soul rest in peace wathi sive mangabe sesiclarifyelwe ukuthi kumele sende in njengase Singapore sive kuba lula siyababongela base Cote d'Ivoire siyeva lokuthi basukumile abadlali abendi lento yethu ekubohle bapholisha emasotsha akhona amkhombisa omnyango lo president wakhona tisho njalo athi asi confirmed but tisho njalo ngifuna ukutshela eMaswati ukuthi lento lesikiyo uta ngema constitutional reforms noma uthathe isibhamu ushaya inhloko yemuntu awulethi rhetoric uthi nafe ngizangifuna eMswati wonke no you don't bring rhetorics here you bring actions mangabe utakhona ukushaya isibhamu njengalapha eCote d'Ivoire njengalapha eBurkina Faso labo Traore bavele baphumele baleni bathi injalo bakhahlela wasaphaka umuntu basemandleni nyalo baseva live that's the route they use kungako ngithi lamanye amaswati ayikhuluma le route batakayende bese ngiyabuta nothi ukhulumelana into lengakukhona kuyenda amasithi yende usithethiselana uthi akwendiwe ukuthi but wena ungafuni ukuhamba phambili ukwende why basebenze nje eCote d'Ivoire mina I'm at a stage whereby ngithi kukhona indlela engiyiprefera ukuthi eMaswati afike lapha kodwa noma ngabe sengiyiphi lengasifikisa lapha mina ngayithokodela ngoba laMaswati sahlupheke kakhulu kodwa laba khona kwenda lenye indlela abayende atawujabula vele eMaswati kodwa thina esingiswalima we are pushing nayi indlela nayi which is peaceful speaking the language of constitutional reforms that will end up to where we are noma where we want ngisangikwende nje kube clear lokho